abusua no wo mo kwaji nkonya ne baaye wo mo kwaji ginaye ne baaye wo mo kwaji bosom ne baaye no na ababa ba ye adwuma ena fie bi mu wo ho nso so a bayie wo fie ho eti ye wo even say spiritual marriage no ye wo mu ahodo so ati ase ye wo nkonya de ene ye wo ginaye de ene ye wo bosom de ene ye wo bayie de nti bia ne de eni nti de obi wo ho no mu a wo se me de me son daye na me hu papa tenten gram bi eti papa tenten gram na me hu no me sori ye na me ho asen ana se papa ne me bedai me hu obi a woni pakura nkura ma hu nanim me sori ye na me ho asen ono no ewo ho ene ye wode wono nso ye nkonwa de a eno so wo ho won so de obeso daye no na afi obehu an se won sori na ho asen ana se ohunu se eyi obi hu adi e kire no won so wo ho ene ye wode men se ye wo ginaye esoso de ye wo ho ene ye wo bayiye de ye wo ho woni de e de animu ene yi ne hu adi obi wo ho no ma na yi o papa ayi o boyfriend bi ayi wu kuna wona ne da ana se ayi wo yira wona ne da ana ayi wo ba bi a wa hia ne pen obi wo kura wi hia ne one day pe ana se wu twam na ahu no ena efen say wo be hu an se obeda ne wa sondaye se wona ne da sa nipa no enti sa ne ma we nyina no eye dai ewo ho enti ye ka se spiritual marriage na kwan ye fa so baako ede ba no ene the second one no so eye masturbating sa masturbating no ye masturbating na ede spiritual marriage brew na sa spiritual marriage na ede brew no ema wuhunu se da bi sa honhuma ware yi de na ye sunsun bi a eden enti asofo ntimi nka ho asem se obi oye masturbating di nachi ana se waye masturbating pe no nyame anim ni edin se wo beyeye edin se wo betimi abobra edu nachi sa masturbating spirit no na efiri marine spirit mu na eba honhuma ewo nsuom ada se eye maame watansuo ana se eye ensu edawu mfichiri ana se ensu bia no sa ma even say masturbating spirit no edeba na ebeto a ema wankasankasa no wunyeye ede yare ebrew ede sisi yare ebrew ema wo be ma fon ema wunya animonyam esori tia wabrabo bibi a wuye bia na de feel wabrew bibi a wuye bia no emma wabrabo ntimi nyedai enkoso ewo abrabom what is the meche na sana enti masturbating spirit no ewo ho a edi ni pachi enti obi a waye bi pe bia no obetumi aka say sorry to say obeka say ne be ma afon anaso obetumi aka say ne be ma ayemere anaso obetumi aka say ne sisi anaso obetumi aka say wota yare sana masturbating spirit netie na obi oye masturbating bia na nyeye anaso obi oye lesbian bia mu ade wompa ware utimi nye sika to ne nsem ono ye the spirit of mammon edeba na baba tene nipa ne mu afi omu obi a wonfere obi a but sika de etimi tiye den eba ne nsem saa wo ye lesbian no saa wo mo no eye saa nkrofo ni bi ene ye wo event say what do you call it event say homosexual so wo mo ye start homosexual so no wonye sika na nso so no na brabo no ankasa ne da bia no
odinkubuo wo hawo yare ngwase bi etumi ye dey e de bre o mabrabo enti lesbian any homosexual for no the spirit of mammon ni twisika the spirit of mammon no de sika bre nipa but when say nipa no a wankasa na brabo ankasa no uhu yie da bibia na nimguase kese tumi ye dey e beto no but obi a waye masturbating there spirit a ye frɛ no devourer that devourer no nkuguo wo hia yare nimguase wɔsɛyɛ wɔtai saa nneɛma ni nyinaa de ye dey e de bre nipa abrabo enti saa nneɛma we mienu ene de ba bi abusua ene bi ya wankasa akwakoye lesbian wankasa akwakoye masturbating wankasa be ye we because me shi abrantie bi bai me nchen na wo so wo Pukuasi side ho baby na wo ne papa bi no a school boy no ne papa bi eda ti papa no de papa ne maniska papa ne boa no wo ne ma bebre mu ba ko wi ase ma no e de wo how bebre na de ye dey e de bre no enti si e ka se the spirit a spiritual marriage e munsam ye dey e dos amen nese yem se bi mu on se wa ma ye hu nese so bi e wo sunsun aware a yen ka ne se honhom a edi enipa so metisu no nye the same honhom no eni di enipa on so e wo nese aya honhom ahodo from the etie free wo nese obi ani sunsun a aware no with the spiritual marriage no ai yen hwa de bi wo Mark chapter 5 Kinka Mark chapter 5 na me hwa de Mark chapter 5 pesa wo kan ho kakra Mark chapter 5 all right Mark chapter 5 no was now odru eponeja Gracia fo asase so na wo free kuduo num no entemara onipa bi a wo honfi enipa biara wo honfi free obodan ni mu hia no free obodan ni mu ehia no ono na wode obodan ni mu aye ne tena ono na wode obodan ni mu aye ne tena bia ti asem ni yo ye ka spiritual marriage e ye honfi o na de wo mu ba ko ni se wo spiritual marriage ya mi ani mu ni wo nkwa heaven because ye fi e ye honhom ene ti mu eye honhom ene di wuye adwuma eye honhom ena endi wuye adwuma it is spiritual marriage na nkasa no ye de ewubi ni mu wo honom a e de abufuo bere wo homo e de benzei didodo e bere no obi wo honom a woni wo ba da enso no obi wo honom a woni be ma da enso no obi wo hon kura woni ni be ma ne da wi a ono abesa de ne nsa hihye na se spiritual marriage ne ewo mu ahudo bebrebe o eti nipa mu a eye adwuma woni pa bebrebe abrabo mu so ati ase it is spiritual marriage ne ye niema bebrebe de wo se wonne na honhu event se honhu fia ye dai odi obodan ni mu aye ne tena bre da bi ka free wa ne bra o se na wo free okudu ni mu no entema no nipa bi a honhu fi owo hunfi obodan ni obi a wo hunfi efiri obodan ni mu ye dai ehia no wono na de bai wono na wode obodan ni mu aye wono wode obodan ni mu aye dai aye ne tena bia na obiara ntumi mfa nkonso obiara ntumi nkyekere no da eti bibia ntumi no what you say it spiritual marriage bibia ni wonti nipa nyina na timi breki eti obi wa otimi ka say sofo ma bo ho mpa yesa enko ehu akwankyere ma yesa enko sofo ma ya sunsum we da soa na da so ne me da sunsum we na ku atia me sunsum we na da so di machi e wo mabrabom e spiritual marriage that spiritual marriage ya last week na me ka asem bi wa nan say events spirit empower nipa bebre kwani we nyina we ko nyina no ubekom na ya spiritual marriage ne di nipa de be achie to ati ase woni de odi bodan ma ne tena bia ye bia ntumi mfa de be konson ponchichire no etu bo deliverance ne kura enko because wa huru ba bia de ni free a so ati ase wa huru ba bia say yensuo eye nkonya
eye ginaye eye baye bi ne di na chi eye de na ekoso wo na brabom what is the mention as it is spiritual marriage no ewo baabi efiri enti wa hu na ene na nkrofo bi wo ha wase gise ode na ho de na kande e kano na chiwade ye kano enye ye mfa chiwade ye nkan events away Kristo ni ye mfa chiwade ye nkan ye boy Yesu din but gise wo hunu baabi ade ne ye den efiri also ye university guy a erade foul so bo na ne ni maame ya so pani kase yes afi maame di dimika na ebe da wase oba ye wo se sa de na aye na ma de yare o school so ntimi internet school de bia obafie yes de bia obafie na ye nhwe se otu na mo no oba ye onkran go so okọ na honhom ne kire ne se da bi wura ha na ha na wo je wo e ho na wuram sa boy ne se wo okọ asori na 31st night 31st night no no wo twam akọ na sori enti wo akọ na sori na oduru ye ho na wo se bibi ka kire ne se ya na manfo ta kan za je bibi ka kire me nyame na e ka kire wa se bibi enye nyame na e ka bonsam na e ka edi baabi a nyame se asori ya nyame se kọ no na nyame ya ka kire so ati ase enti wo se manfre obi ntimi nya dai emma enti oduru ho na wo se bibi ka kire ne se wo mura dem ho owura dem ho na awurade ma me peke no ena me hu ni situation ni de e koso na brabum na wo ye masturbating ti da masturbating na ba ye yare edi na chi but ena nsusu no okọ university o level 300 da wonu ahu ni say me ye tycoon me ye guy but nya me ma me peke ye no me hu sa de no ano me ka kire no di ni say guniti say ni secret na ekoso na brabom ni yo ye fast ye pon ye no ye fast friend ne maame na ne maame ni mi hia ye e say akwana baba ye wu enti de wumba ko ne say spiritual marriage no e wode efiri because one guy bi ba ho no a oba ye no awurade maame peke na me hu say nsuo hunhum di na chi ena me busa ne say nsuo hunhum ma hu say nsuo hunhum di wachi but wona nam epo ho ena me so firi he no so me firi cape na spirit no it manifesting no that the spirit me kai say one woman bi one day young girl and a guy bi na de ne baaye wantie radio guy ne na de ne baaye wo de ne baaye no na me hu say tie ya so sa na me hu say guy na tiem kill what tiem no no opi adwane na me ka kire boys ni say wo mo nche no wo mo che ne de ne ye dai e de ne baaye eti wo mu de ne ba ne nyame ka kire me se menhwe se ya tete ne nantu na ya ye ne konfo ya ye ne de be ya ye ne konfo enti wo ye konfo no obewura de me ha no ti bi bompa ye ma ne wie na mbusa ne se e de ne ha no wan fi mi wan kasa no e na me ka kire ne se nyame ya aduma next week wo mra ti next week following week na wo ba ye no e na ewura de fa me so wo ba ye no na mbusa ne se aden e no se menhwe no ho na afi ni ho abia ne ho abia na mse aden e no se spirit bia bani for no abebo no se mani nsi asore dem ha biem etie won krofo bi bebrebe wo ho a o tie ba spirit ne be catch and say don't go tani oje wo ho ntino sa spirit ne be catch and say enko ho spirit ne be theater ne sa wo de adwuma foforo be hye ne nsa what is the mention as no etie ye spirit ene ye adwuma eti wo say spirit na be catch and say man ye dey man ma oba se ya obabuno but bra na wode ne bae na be force na wode na ye dey e de na ba ena me busa ne se wo ye hwan wo firi he wo ye de yi ena wo bo ne family din a obia ni mo Ghana ha se sofu pani bi fie ena wo firi shopping pani bi e wo faase eno no so atiase 81 ena wo say ni papa ye wangara ni na ne papa ya wangara ni papa no wo bosom na ne papa ne bosom no wo kɔ no so wadi gya no so wadi ma no 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 a wo ho a wotimi yira ekosi he baabi ani wotimi yira ekosi baabi ani enti wo ho a ne etena ni so a na wafa wasrefon no wafrefie ni ascendi ni sika no asade afa card ya yedai e de aba enti wo taa yira
One spirit no de eti bi fa so eye adwuma nti se wonnim spirit kura monitor wonnim spirit kura move a wonnim spirit kura warewa wan hwe ya wo be bom paye ko hin ba ye nyina wo beti wo hwim wo be ko beti amango ase wo be ko wo beti we wo bechini a afi wo be ka kire se asofo no kura nka no kure na wan hwe wo ka se kra kristo kura mbrene woni ho anase nyame kura wa paw but ningu nyanhuni enu nti me ka kire wo bi a wo tie ya no pay se enna no pay me pese me ni uhia 1-on-1 counseling me ni utenase na afei ye di nkomo na me kire wo de ekoso wo abrabom na me kire wo de esi wo abrabom na awurade mfa me so mbireki ade ne nyede ema amen Odofo oti enkasa me Universal Fire Revival Chapel na make out asafo no biem ebia na fe na wo do TV na say radio no watchim ede ato ha Universal Fire Revival Chapel nyame akwa wote ne nka no Reverend Charles Kefo so baby a obehu ye no Kumase Breman ebusuakruwa anopa ya hu ya sorry free studio a ye ko straight to a sorry die home. Ti baby will be able to me the shame. And as watching ya me yadoma, ye 2 years after say, Brana ni me boom and some ready to me afa na ko so edi abo. Se sunsunma ware nko an edi wunya dia. Sabra bomuno disappointment promise and fail. Sunsunma ware edi sa anima na brewo na edi wunya na wunhu dia wunya. Edofue to anamo. Na me gidi say rade a wa friend akwa no ono abesa afa ne so san say adanse bebre any piwa sorry fi oni ona o masturbate ni sa nkrofo ne de bebre ne ya ne wura ho ne rade so fa ne so no wa break is hard ne de free ho e de amount bia wo bia obetumi ene ye e de ahyem nyeme koma ye hwe se obi nya sa sunsuma ware no e de nsunsan so sa ene sa ni pawe obetumi enya because wa ma ye hu se ye wa honhoma hodo entinye obi a o sunsuma ware bia na bia beka se bia nsu na ware no and I say be nkunya na aware no e obi a ne honhom a afa no enti ansa na obetumi ade wo ho afiri saa de ni mu chi se nipa na wo bo deliverance no na wo sofo kro a wo no wo dealing wo hu se sunsum sei ene wo ho ampani ampa so na owura ho no mo no sometimes ya na em nwanwa because already ya no afa so no hu se wo enton a wo boyi honhom se ni ema ne honhom se di wachi ampani ampa bo mpa ya ma no 1 2 abon se enipa na de no ho me kai se mai bi ba me che wane ne yere na we teacher ni nti ye de na guy ni say teacher ni say o ta yare sa te say eni wa manta wan yare ntina fie ba 1 week won hu ba bi ade ni fa won so kwa asori a woye elder unsu hia na wan hwe ya wo hwe na nimu abahu say akwa ye man of God nyame nsa wo no so but wo say yare ni di ni nyasa di ni nyasa enti wunim woni me kasa na na awurade ka kire me say wo ba na wo ware no oni fiefuo ene wo ba ni fiefuo wa apam ena wo modi wo ba na man no mu nyina bon ton ba ako ena mi bu say awurade say na de wo mu firi kuro ba ako ana ena wo so wo mu firi kuro ba ako but obi ani ni kuro tie na mi bu sa obema ni say wo firi he ena obema ni say onu wo firi eboase side ho ba bi ena mi bu sa wo ba ni say wo so wo firi he no so wo firi efe so akiri ho ba bi enkwankwa side ho ba bi no firi ena mi say na wo bon ton ben wasi mi bebre tu ena mi so so osusu mi so mi bebre tu what you say osusu mi so ye dey mi bebre tu ena mi say na ye dey na mu mienu mu be ware ya busunya ne antimi anka nkire mo say we ya busunya na mo ware ye oba ne bie na no ai wo mo keka ho asem kura asem ke ya busunya ma ye nware na akire wo mo asate ase ma ye dey ye ware ye ti mi hwe be ma nanim saa na ma hwe ga nanim saa na ma sere neze di ekoso wo ga na boy na bra bamu ni nyina no eye yasuma ati ase yasuma ena eye adwuma ena ekutia no na brabo wonso nim se wachia wo ba papa wo wo ba no wone ne te wone ne ekọ wone ne eba so edi ye ka spiritual marriage na won say ba bia ye kenka no
Mark chapter 5 Yeah. no. Mark chapter 5 no was say event say na enanya hwa. Yeah. Was na woni no tebo danim. Ode ho aye ne tena Wode ho aye ne tena be. Obi tumi fa Obi ntumi emfa nkyekere no to aso. Se da no pa ne awia. Da bia no pa ne de be animre. Wo bodan mu. Wo bodan mu a etiam. Ede niema twitwa ne ho. Ede niema etwitwa ne ho. No ohunu Yesu no. Ohunu Yesu no. O say ma men kan asem bi wa ha. O se wo de niema twitwa ne ho. It is spiritual marriage no. Yesa wo mu type bi wo ho. Wo be hunu say obi wo ho no mo a na wa ye den ya te n'ani ase. Ya tete ne moma so. Ya tete ne nanti. Ya tutu ne events ne nsa achi. Ya tete ne boso. Spirit ebe ware obi wo ho no mo timi ka say de na events obi wo ho no mo say na me sua na me yare na me maame no ko ye ne yakotete me ana ye fie ye de ye events ye shan so what you say enzo ne say enti so obi yare a o tete na ehwa ana da bi unya moja events the spirit of events e moja pam what you say spiritual marriage wouldn't ni wo moja no wode be wo apam yo nti ko konfo no anse ko malam no wa na se ko we ni ho no no watete akora na otete no an moja na kase kana na se ka bredi na no wode aya apam yo say ya nipa bebre ta ka say Yesu moja ye say ya atinya gi wiase nyina sa na moja kitikiti bi ho no ma esogu ya ya apam yo na aya adwuma enti obi ho no ma wo bo se was struggling in life for sa wo hu obi a tie nu kure ma men kan asem kyerɛw pike mire bi na me kan asem bi gyerɛ wa ante ase wo hu si obi a ya te ne mfono ho ya te ne ho no hwɛ abraboni ni di ni nya worof IT man bi a Oshade o university a obaya o no be di achini woni me be di achini was high of penny was high ni papa yes events so for penny and was high IT man at the whole university wa ha ba bi bodi a won na say hwe IT nyina so me ne kasa na nyame ka kire me so wo mu jamu apam wo say ozofo men kasa ma me yesi ni papa yesi me papa yes so for penny na papa yes so for penny na me say na nyame ka kire me o and am say ne de wo ko bosom so enti saa bosom ne yede wo course no wono wa pam yo enti na uye die a enye ye no wan fi me kan ye se na wadwa kakra to wo call ye be 2:30 to 3 me hu anse me phone bele na me wo magazine mu na me me fa ya no se sofo me na me ba ho a me se me ya IT ma se na me busa me maame se ya me sua no ye de me call ba bi a e ma enti na o mo te me ho no che eti wan hwe ya bia na ye presenter na ye hwan na ye hwan from station to station mre bi me kan bi kire o okay what you say wan hwe ya be kwa no kwa be fa no wan hwe e dia wari ja ye bebre o e di nkugo bebre o wo be ton we nu agya no ton we nu agya we enti spiritual marriage no e wo mu nsem bebre your number ni 0244 11 97 69 0244 11 97 69 0244 11 97 69 0550 66 19 07 0550 66 19 07 ya brema ya busuekuru wa junction upese wo ba ye nchen na was even say sofola area ho ba bia fa kono no ka na breman ka kase mesi abusuekuru wa junction wo keyetia area ho ba bia fa kono no ka na breman ka na kase mesi abusuekuru wa junction wo tak aside ho ba bia fa kono no ka na breman ka na kase mesi abusuekuru wa junction wo tafo side ho ba bia fa kono no ka na brem fa makuru ka ana fa makuru ka na kase mesi abusuekuru wa junction wo akokɔ space side ho ba bia fa Vance fa ka ebisi abusuekuru wa junction ne fa ye number no 0244
024 11 97 69 0244 11 97 69 0550 66 19 awurade nhyira ewe yesu di minti amen amen emekwa ma yen hwen say o say na wo di kan ahya ase na wo kan asem bi say sunsuma ware no nye daye mu nko ana obi wo ho a wonya bate so bi obesore won so daye se bibi say na bi obesore ntimi pese me hu say apart from say obeso daye no obere no say sunsum bi say enemy aware anase sunsum bi say edimenya won say se sunsum no a aware no obi wo hodom a won so daye ene obi wo so a wo so daye what you say me kai say woman bi frame wo US ene wo ka kire me say ne ba wo hu de ne ba abrabo AC ko odwene ho a won ti ase intimi busa aga ya ne say wo so daye wo so won so daye but na your spiritual marriage so in a spiritual marriage no e de ba mera won so daye na ebe sori etie wadwuma usikasem wawaresem wakwantuo promotion ubibia wo ye bia no that spiritual marriage no e wo baabi idea on say baabi ye kenka no bible ne ka asem bi kire ye say bible ne ka kire ye say wo say na wotebo da na yesu busa ne say udin de say ananya sa yesu hia no busa ne say wo he no busa ne say udin de say no obu ase ene obu ase udin de etom wo say ye din de etom di asem no ye din de na say nya ono nko a the spiritual marriage no e wo branches bebre sa akoa ya ye kana semi na honhom atini mu aburu 200 enti ahonhom a atini pamu enti obi wo ho be hu se sika sem nye na yare nye wo se wayare wo hu se na bra bonkoye wo hu se we se bibia sa na tie spiritual marriage ni wo niema bebre bi wo ho no a won so da ye ba kokora but na your spiritual marriage ebi wo so wa be so da ye na your spiritual marriage enti eye niema mienu se me ye masturbating na me nyaaye me ye lesbian na me nyaaye me ye homosexual na me nyaaye abusua me firi mu na me ma me nyaaye ana enton a yebo na ma me nyaaye ana even se gina ye wo fie ho na ma me nyaaye ana enkonwa wo fie ho na ma me nyaaye se when she have the man of God that will inside ebe hu ni se ade ni say na tie ana se say na tie a wan hwe ya wo be bompa ye ko hin ba ye favor nti na me ka kire obi ase enne eye cancel nti na me tena se bomodin se obeba na urade afa me so e de waje yenka ye last quotation na yen pick course be mienu me yensa bi yenka ye quotation bi e wo Job 33 yankin kai ne yanhwade ti ye ka spiritual marriage na e wo niema bebre di enipa achi Job 33 verse 14. Job 33 verse 14. Yes, yankwa. Sinso Nyankopon kasa pre. Nanso Nyankopon kasa pre ko. Ni etiem pre. Eni bra etiem pre nu. Nanso onipa nwen. Nanso enipa nkasa yenwene ho. Dayem ti haye. Onyankopon kasa obi wo hɔ no ma waso da ya to aso mienu. Wonfa anya hwe. Waso da ye bi wonfa anya hwe. Waso da ye no ne se na ekɔ wonfa anya hwe. Se ye papa se ye bɔne watwi nani. Wonya obi amane nkyekere mu ene obi kyekere mu wie no kura de na yeso ye fa ho wonye hwemfa ho obi amsem daye ami koso wo mabrabo mi daye mi ntiase anasa metiase enso so wafa ne normal wafa bibia normal enti wasi no Onyankopon kasa preko bra etiam pirenu nanso enipa nyedai enwene ho dayem anajo adihunu mu edi one obi wo hono mu a na najo dihunu mu oda na wahunu bibi wo na brabom obi eni ho a ye wo nkrofo bi wo ho ti o madam ye wo prophetic dream eni ye wo evil dream eni ye wo normal dream eni ye wo ye wo parable dream eni ye wo warning dream what you say
ye wo saa daye we nyina wo ho ti daye bi wo ho ye warning ne nyame abeka akire daye bi wo ho no ma ye parable dream ne nyame abeka akire ade bi wo ho no ma ye evil dream ne nyame abeka akire ade bi wo ho ye normal o me ne me nafofo ni di nkomo na me de call daye m ade nipa ba ko pe na ne kasa the whole day ni nyina that bi wo mtia we die me kan say eye daya metaso eye daya ewo ho me ma me kura ti sa daye we wotaso me papa kura se da sa daye we wo so ye fie de sa daye we nko an ye to aso a ye soso wonnim daye kro wonte daye na se wonye ho adwuma Jacob ne papa Jacob ne body Joseph so Joseph so daye papa ne te daye na se o wantimi anye ho adwuma ama no ba my boy ni bre ya for 13 years struggling sa prison sa enkuguo sa awreho sa and a boy ni di because of ni dream ba ko a ohia interpretation ohia ho direction wanye ho adwumanti that the verse ade ni timi kutia no for terms for years for months ti obi wo hon ma wo tie ne daye ba ko pe amani da prison ne daye ba ko pe amana dwuma nyina sei ne daye ba ko pe amana wari yagu ne daye ba ko pe amana wu ne daye ba ko pe amane ba wu me ka wa nwuma bi ofri aberpo ya ba bi oba no so waso daye bi me ka kire no say daye we die you need direction from that o se me ne e dafo aba mu mpa ya na me se ne ba mama woni e dafo aba hu mpa ya wo be ye dan wasi yan say me tie won ka no na me si daye no enye mpa ye eye direction wo hia ho akwankire o se ene me ko me ba ne 1 month time ne ma me ni fira yituma no wura so de mo ye pon ya betene ma nim esu zofo kire me di okun no na me se me nkire hwan ya kan de pa kire wantie so enti daye bi wo ho no mu a wo hia interpretation wi a wo hia ho akwankire se daye we die na yesa me ye e de fa ho what you say enti wo Nyankopon se wo kasa preko break tiempire nanso enipa nya dan anwene ho dayem na de bai anajuade hunumu na ho atoni paso empansun tonkom emu na obi oni paso kasa kire wa anadwene se da de ekoso wo fie ni de ekoso de abaifo hihye ni de ekoso de nipa bonifo bi hihye ni de ebeba wa kwamu ni enti ma wani mere ma wani na ho muhwehwe de obebua wa obetumi amasa ne ma natimi ayede afiri ho ama ne nyame adan na di a kire eni ti na homachi wa sori tie mi yo wo nyame pese wo ye de wo ba na awurade fa me so owiase ayewe obia jesu obi bua wo se wa anko school ama teacher ni ankire wade a wo nye dai nhuna de da se o pese wo ye adwuma na se adwuma no wa ma obi ankire wa wo nye dai adwuma no wo mu experience da ade bi e wo wiase bia no obi na bua obi na kire wo de esa wo ye enti se wo tie mi a enka so mekọ kina na de mi ni adaje na de me ko ayie bi ase na de me ko baabi na de mi ni hu adaje ene wa dombre ne wo nkwaje da wo nyame ama wo se tie even say sompa hwe sompa tie papai on say radio ni doso on say tv e buru be 200 300 ade no wachima to ya wo nyame wo bibi papa bi de yede e de mawo anopai wo tie reverend Charles Kefusu your number ni e 0244 119769 0244 119769 0244 119769 0550661907 0550661907 anopai e counseling brabra man brabusu kuru ajanhyen faka kono no ka fa breman ka na kase mesi abusua kuru ajanhyen ye piki course be 5 bi na yapon wonderful awutie mi wose na wanyankopon kasa prekopre tiempire nu nansu nipa nwene ho dayem anaduntonkom anajuade hunumu empasun tonkom enu obi ni paso na woso na tenten ne ye dey ehwe so obesa na onipa afini no ye so obesani nipa afini ne ye na wayi ahantan was wo masa yifiri na asofo edie jawo ahantan na ade ye masa ewiase no obi owu wo mu area ho no wo se wunhia ne biem wubusu ani na wo wu ye no se wunhia ne biem e kaba ye no se wo ye dey abrabo na din masa
one yes spiritual person one regret the spiritual life one regret nyame a wo boa aso ne de yepon ayapon sofo etunika aso panye tunika obi afa ne ba bi junction to junction obi akọ but wonko na wo da ya wo so no wonima de kro de etete wo na anim ade na akutia wonko na anim obi ntimi nyamoa wo gise wankasa ti wontie mi a enkase ya sore de yese ma yenko ba bi ya o ye de ma sofo ye difo na so wontimi moa o ye wo difo anketwa ene ye wo difo akese but obi wo ho no ye difo ketwa but nyame timi fa no so bie kwa ma ene obi wo ho ye difo kese na so nyame timi bie kwa ma enti asore na se nyame dwuma na ye no obia ne feel etitua na mo na awurade mfa me somfo odie ma o na watwe ne kra firi amenam wo wo kra firi amenam because ye de wo cha amenam to aso ne yempon wan na ne nkwa so anto afena no na ne nkwa anto afena no pk be a phone lines in the yanko hallelujah praise God. Okay, also obetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 obetimi afre wo studio ha na fi woni osofo atwetwe nkomo na se obefere number no so a ni nyina obefa na fi watu anamo enti ne transa na se mafre bi ne friend na be friend here na wo friend so tu ho anamo na fe ene pana ese won saka no won saka ene de o se awurade efa no so na woye ma no o se utu anamo na won saka tu betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 obetimi afre na ba homa no so na fe won so ene watwetwe nkomo ma me fa me first caller hallo morning. Your first work as a friend. Okay, Steph, you're into you. So, Papa, somehow can I say for my son's perspective, and I mean, yes, both would be as someone said, do not be that. We just a enemy in the Biata. If you go a free one with that, let's Diana. What's got free? Abuakwa. Okay. William, so for number no. La friend number no why? Nene nto ankomo no so what? Na unkomo na no odin pa enye easy sa. Enye easy sa because otimi no obi da natural fi obi hu se no wadwon so. Big. Hello. Okay, my member of referee. Hello. Me ba your first work as a friend. Ba your friend Michael. Me ka se friend work. Okay, bra Mike into you. Ba cho di papa kan ina na kwa so no ba cho me sha o papa na yambo na so ya me frɛ no ma me na di nko. Okay. That's it. Also wait me after 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Okay, mpacho yenti o. Mpacho so my experience is a issue no. That no so we have an but don't me feeling to say we are. Okay. I have a soft number no why na why wait me a friend say say na ma come. Hello. Me pa your friend so ka say friend. Me pa your friend Justina me ka sa ku atuma boko. Okay, just yenti o. Me pa asamuna dada aka no me the same problem. Na kamia say me tu na mo bresa na and then do I can say I was a member, but the Core Mountains, the next week, Saturday, was now the Ananka next week, my back. Okay, Marty. Then you answer before no number. No, obey my baba. Now to go. Odivo, Yamfa of for Beba, Quanam Union Finchina. Okay, okay. Hello. Oh, I'm the association who be your face. Hello. Me ba je friend so ka je friend.
Your friend, you want to friend. Okay, very mind you. That's all. For some reason, I sent to different. I needed my 2 years cancel scanning answer. Okay. Friend number no. Asemu. Friend number no. So for your brother I be your phone number into John no friend. But you so for number no feel so na yanko. Number no yanko so. Already won hire nyame manyina ena no pe me number ni na wa betumi afresisi a 0244 11 97 69 0244 11 97 69 0550 66 19 07 0550 66 19 07 ye wo breman abusuakuruwa junction ne so pe anopai eye counseling echina eye ota direction but modern say anopai wuni me be hia 1 and 1 ni nkomo e wo Yesu dim nti amen enti frɛ sɔfo number